yitwa Damien Tarel, ni umugabo w'imyaka igera kuri 28 wanditse amateka ubwo yakubitaga urushyi perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, akaba yamaze gukatirwa n'urukiko igifungo cy'amezi agera kuri 4. Uyu mugabo rero yakubise perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ubwo yaganiraga n'ikivunge cy'abaturage mu gace ka Drôme gaherereye mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'Ubufaransa ku itariki ya 8 Kamena 2021. BFM TV yatangaje ko ubwo Damien yireguraga mu rukiko yavuze ko impamvu yakubise perezida Emmanuel Macron urushyi ari umujinya yatewe n'ubuyobozi bwe, kuko ngo politike yatumye Ubufaransa busubira inyuma mu buryo bugaragara. Yagize ati ndatekereza ko Macron ari we watumye igihugu cyanjye kimungwa. Ati ndababwiza ukuri ko iyo ndamuka nshoje intambara kuri Macron ku manywa yihangu nawe yari kunsubiza tukarwana. Yakomeje avuga ko mbere yuko perezida Emmanuel Macron agera mu gace yari arimo, we na bagenzi be bari bamaze iminsi bategura kuzamutera amagi cyangwa se ice cream igihe cyose bazamubonera, ariko avuga ko kumukubita urushyi atari ibintu yari yateguye. Urukiko rwamukatiye igifungo cy'amezi agera kuri 18, ariko akazamara amezi agera kuri 4 muri gereza, andi 18 agasubikwa. Kugeza ubu perezida Emmanuel Macron cyangwa ibiro bye ntacyo biratangaza kuri iki cyemezo cy'urukiko. Gusa mbere Macron yari yavuze ko ibyo yakorewe atari ibintu bikwiriye gufatwa nk'ibyoroheje. Damien Tarel yakoze icyaha cyo gukubita umuyobozi, icyaha ubusanzwe gihanishwa igifungo cy'imyaka igera kuri 3 n'ihazabu y'amafaranga angana n'ibihumbi 54,780 by'amadolari y'Amerika. Damien Tarel yabwiye abapolisi bamukozeho iperereza ko yari afitanye isano n'umutwe witwa Mouvement des Gilets Jaunes wakoze ibikorwa byo kwigaragambya ku butegetsi bwa perezida Emmanuel Macron kubera ibibazo bifitanye isano n'ubukungu mu Faransa. Polisi yavuze ko uyu mugabo nta mutwe w'iterabwoba yabagamo cyangwa se umutwe wa politike runaka, ahubwo yari umugabo usanzwe udafite n'akazi. Uyu mugabo yafunganywe n'undi wafashe aya mashusho witwa Arthur batuye mu gace kamwe ka Saint-Vallier. Mu rugo rwe polisi yahasanzwe igitabo cyanditswe na Adolf Hitler cyavugaga ku rugamba rwe. Igitabo kirimo amagambo yuje urwango yari afitiye abayahudi. Mu rugo rwe kandi basanzemo intwaro ndetse n'idarapo ritukura ririmo ikirango cy'inyundo ndetse na nanjoro, akaba ari ikimenyetso cy'ishyaka ry'abakomuniste. Uyu mugabo we ntabwo azigera ahanirwa icyaha cyo gukubita urushyi perezida Emmanuel Macron, ariko azitaba urukiko mu mwaka utaha wa 2022 asobanura impamvu atunze intwaro bitemewe n'amategeko. Uyu rero akaba ari uwafashe amashusho perezida Emmanuel Macron ubwo yakwitwaga urushyi, akaba iwe mu rugo barasanze intwaro, bahasanga n'igitabo cyanditsemo amatwara ya Hitler, Adolf Hitler wayoboraga abanazi. Akaba rero ari ibyo ngibyo byakomeje kugenda bigarukaho muri rusange. Mu yandi makuru, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturuka muri Kongo, Uganda ndetse na Zambia ntibemerewe kwinjira i Dubai. Kubera iki rero? Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu tariki ya 9 Kamena 2021 zafashe icyemezo cyo gukumira abagenzi baturuka muri Uganda, Repubulika ya Kongo ndetse na Zambia. Ni icyemezo yafashe mu rwego rwo gukumira icyorezo cya COVID-19 cyugarije ibihugu byo ku mugabane wa Afurika guhera mu mezi make yashize, nk'uko biro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byabitangaje. Abaturuka muri bihugu baratangira gukumirwa guhera ku itariki ya 11 Kamena 2021 kugeza igihe kitaramenyekana, nk'uko amakuru atugera akomeza kugenda abivuga. Muri Uganda, Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yakanye ko ishyaka rye rya NRM rijya aryikiza abo batajya imbizi. Avuga ko iyo biza kuba ari byo hari benshi bagiye bamurakaza yakaba yarishe. Museveni yabigarutseho kuri wa 4 nyuma y'iminsi mike General Katumba Mara usanzwe ari minisitiri wa Uganda w'umurimo n'ubwikorezi arashwe n'abagizi ba nabi, gusa Imana igakinga akaboko. Nubwo General Katumba atigeze apfa, iraswa rye yaje nyuma yuko hari abandi bantu benshi cyane bakomeye muri Uganda bagiye baraswa, gusa kumenya ababishe bikaba agatereranzamba. Aba barimo IGP Andrew Felix Kawesi wahoze ari umuvugizi wa polisi ya Uganda, Ibrahim Abiriga wari umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Uganda, Muhammad Kirumira wahoze ari umuyobozi wa polisi mu karere ka Buyende, Joan Kagezi wari umushinjacyaha ndetse n'abandi. Bijyanye nuko kumenya abishe aba bantu bihinduka amayobera,
kandi bahagakwiye gukorwa iperereza rikagaragaza abicanyi. Hari abavuga ko bashobora kuba bicwa na leta ya Uganda mu rwego rwo kubikiza. Museveni ubwo yari mu muhango wo gusoma ingengo y'imari ya Uganda izakoreshwa mu mwaka wa 2021-2022 yavuze ko igitero cyagabwe kuri General Katumba Wamala gifite izindi impamvu za politike zikishe inyuma. Yagize ati igitero cyagabwe kuri Katumba ntabwo ari icyaha gisanzwe, gifite impamvu za politike cyishe inyuma kandi tuzamenya izo ngurube izarizo. Museveni yavuze ko igitero cyagabwe kuri General Katumba Wamala kitateguwe nawe cyangwa undi muntu wo mu ishyaka rya NRM, ko ahubwo hashobora kuba hari undi munyapolitiki batavuga rumwe uri inyuma yacyo. Yagize ati uru rucuruzo rw'abantu bishingikiriza ubwicanyi n'abantu batizi ubwabo. NRM ntabwo ijya yigera yica kuko twiyizi ubwacu. Kuki nakwica kubera ko uri kundwanya? Ngomba kukubungabunga kugira ngo ukomeze ukore amakosa yawe hanyuma abantu bamenye ko ari njye munyakuri. Perezida wa Uganda yavuze ko iyo aza kuba yica hari benshi yakabaye yarishe barimo na Colonel Dr. Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Yagize ati hari abantu benshi cyane akabaye narishe kubera ko bandakazaga cyane nka Cecilia Ogwa, umudepite wa Uganda. Nakundaga ati kumwita Dano Orochi, ati bisobanura umugore mubi kubera ko yari afite ururimi rubi. Ati yonza kuba narishe Besigye, ati we yakabaye ahubwo yarahindutse intwari mu maso y'abantu uko niko Yezu yahindutse intwari. Museveni yavuze ko General Paul Lokechi, umuyobozi wungirije wa polisi ya Uganda, yamubwiye ko bamaze kubona ibikumu by'imbunda yarashe General Katumba Wamala ku buryo mu gihe cya vuba iperereza rizerekana uwo ari we. Mu yandi makuru, Rwanda na Kongo mu biganiro bigamije guteza imbere imishinga ibyara inyungu ku mipaka ibahuza. Ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vincent Karega yagiranye ibiganiro byihariye na Minisitiri w'Ubucuruzi bwambukiranya imipaka muri Kongo Urushyi ku bucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Ibiganiro byabaye ku itariki ya 9 Kamena 2021 nyuma y'uruzinduko rwari Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Soraya Kuziyaremye yagiriye muri Kongo muri Mutarama 2021 akagirana ibiganiro n'abayobozi batandukanye muri iki gihugu harimo na perezida wacyo Felix Antoine Tshisekedi byerekeye ubucuruzi bw'ibihugu byombi. Ambasaderi Vincent Karega yavuze ko ibiganiro yagiranye na Urushyi byibanze ku kurema imishinga ibyara inyungu yaba imigari n'iciriritse ishobora gukorerwa ku mipaka y'u Rwanda ndetse na Kongo. Yagize ati twaje kureba aho ibiganiro by'ubucuruzi hagati y'ibihugu byacu bigeze. Ati dufite imipaka iduhuza iri mu bikorerwaho ubucuruzi bwagutse ndetse ikanagendwa cyane. Ati hagati y'umujyi wa Goma na Gisenyi ndetse no Bukavu na Rusizi hari imishinga y'ubucuruzi migari n'iciriritse dushaka guha umurongo ndetse kandi tukabwagura. Aba bayobozi kandi baganiriye ku ishoramari ry'abaturage hagati y'ibihugu byombi. Yakomeje agira ati twaje kandi gukangura ishoramari ku mpande zombi. Abanyekongo bashaka gushora imari yabo mu Rwanda bagafashwa n'Abanyarwanda bashaka gushora imari muri Kongo bakabona ubufasha. Ambasaderi Karega na Minisitiri Urushyi baganiriye kandi ku kibazo cyo gushyira Kongo mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, ibintu byasabwe na Kongo ku itariki ya 8 Kamena 2019 mu ibaruwa yohererejwe Perezida Kagame wari ukuriye uyu muryango. Icyo gihe byabiteganyijwe ko ubusabe buzaganirwa mu nama 20 yari guhuza abakuru b'ibihugu biri muri uyu muryango, ariko iza gusubikwa kubera icyorezo cya COVID-19. Mu nama 21 ya East African Community yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga, abakuru b'ibihugu babiganiriyeho banzura ko hagiye gukorwa igenzura ku bisabwa ngo DRC yinjire muri muryango, maze ibyarivuyemo bitangazwe mu nama 22 y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba izaba umwaka utaha. Mu bindi Ambasaderi Vincent Karega yaganiriyeho na Urushyi n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ashyiraho isoko rusange rya Afurika no kureba icyo ibihugu byombi byakomeza gufatanya mu bijyanye n'ubucuruzi. Ni byinshi rero bagarutseho na Ambasaderi Vincent Karega uhagarariye u Rwanda cyangwa se inyungu z'u Rwanda muri Kongo, akaba anafiteyo inkomoko nubwo yakuriye mu gihugu cy'u Rwanda, yahoze ari Ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Afurika y'Epfo ndetse mu bihe bishize yagarutsweho cyane